Bok, dobrodošli natrag na Great History. Izazovite ideje, ispravite greške i podijelite ono što znate. Tako ovaj kanal raste. Danas rastavljamo kako je Mađarska izgradila tiho oružje. Oružje koje nije samo zaustavilo Mongole, već uništilo način na koji su vodili rat. Početkom 13. stoljeća, Kraljevina Mađarska pod dinastijom Arpad bila je u stanju koje povjesničari otvoreno nazivaju feudalnom anarhijom. Moć je bila raspršena, autoritet razvodnjen, a kralj, na papiru vrhovni, često se mučio stvarno zapovijedati zemljom. Glavni razlog za to bila je Zlatna bula iz 1222. godine. Zamislite je kao mađarsku verziju Magne Carte, ali s opasnim preokretom. Dala je ogromne privilegije visokom plemstvu. S vremenom su te privilegije iscrpile kraljevski autoritet. Bogati magnati podizali su vlastite snage, ignorirali kraljevske naredbe i tretirali kraljevstvo kao zbirku privatnih posjeda umjesto jedinstvene države. A ta fragmentacija najjasnije se pokazala u mađarskoj obrani. Prije 1241. Mađarski obrambeni sustav oslanjao se uglavnom na utvrde napravljene od drveta, zemlje i blata. To nije bilo neobično za regiju. Radile su dovoljno dobro protiv lokalnih pljačkaša i manjih nomadskih skupina, ali protiv globalne vojne sile poput Mongola bile su katastrofalno zastarjele. Da to izrazimo brojevima, Mađarska je imala samo oko 10 kamenih dvoraca u cijelom kraljevstvu. 10 za zemlju koja pokriva veći dio Karpatskog bazena. To nije bilo ni blizu dovoljno za zaštitu naseljenih centara, skladišta opskrbe ili kraljevskog autoriteta. Drvene i zemljane utvrde imale su dvije fatalne slabosti. Prvo, lako su gorjele. Drugo, brzo su se urušavale pod dugotrajnom opsadom. A Mongoli su bili stručnjaci za opsade. U tom trenutku, mongolska ratna mašina bila je kombinirana oružana sila. Dovodili su opsadne inženjere iz Kine i Perzije zajedno s katapultima za bacanje kamenja, ovanovima i zapaljivim oružjem. To su bile provjerene tehnologije usavršene kroz desetljeća osvajanja. Struktura mađarske vojske također nije pomagala. Oslanjala se uglavnom na laku konjanicu, često slabo opremljenu, i nedosljedno uvježbanu protiv mongolskih konjanika strijelaca koji su mogli točno gađati na daljinu dok su se kretali punom brzinom. Ovo je bio gubitak od samog početka, a onda je došla politička katastrofa neposredno prije invazije. Mađarska je primila Kumane, nomadski narod koji je bježao od Mongola. Umjesto da ih glatko integrira, mađarsko plemstvo sukobilo se s njima. Izbilo je nasilje. Kumani su otišli ili protjerani, ponevši sa sobom oko 40.000 iskusnih ratnika, samo nekoliko mjeseci prije nego što su Mongoli stigli. To nije bio mali gubitak. To je bila čitava vojska vještih boraca nestala u najgorem mogućem trenutku. Sve se to srušilo u bitci kod Mohija 11. travnja 1241. Kralj Bela Čitrarsu postavio je svoju vojsku blizu rijeke Sajo, unutar loše izgrađenog logora koji je ograničavao kretanje i putove za bijeg. Mongoli su to savršeno iskoristili. Rasporedili su otprilike 30 mašina za bacanje kamenja, zasipajući mađarsku poziciju stalnim bombardiranjem. U isto vrijeme, mobilne jedinice izvršile su bočne napade, pogađajući logor iz više pravaca. Rezultat je bio pokolj. Moderne procjene sugeriraju da je 10.000 do 25.000 mađarskih vojnika poginulo u jednom danu. Kraljevska vojska prestala je postojati. Ono što se srušilo nije bila samo bojišna formacija. Bio je to cijeli model srednjovjekovne državne obrane. Mađarska je bila otvorena. Godine 1242. Mongoli su se iznenada povukli. Generacijama je standardno objašnjenje bilo jednostavno. Veliki kan je umro i mongolski vođe morali su se vratiti na istok. To objašnjenje nije pogrešno, ali je nepotpuno. Moderna ekološka istraživanja dodaju važan sloj. Podaci iz godova drveća pokazuju
da su godine od 1938. do 1941. bile neuobičajeno tople i suhe, stvarajući savršene uvjete za mongolsku konjanicu. Suha zemlja značila je brzinu. Dobra ispaša značila je zdrave konje. Ali početak 1942. bio je drugačiji. Bilo je hladno i mokro. Veći dio mađarske nizine pretvorio se u blatnjavu močvaru. Konji su se mučili. Opskrbne linije rastegnute. Pokretljivost, najveća prednost Mongola, bila je iznenada smanjena. Neki povjesničari tvrde da je ova ekološka promjena odigrala veliku ulogu. Drugi se protive, ističući da su Mongoli bili navikli na daleko teže terene. Tvrde da je povlačenje bilo strateško, a ne prisilno. Ali evo dijela oko kojeg se svi slažu. Tijekom kratke okupacije, Mongoli su naišli na nešto neočekivano. Kamene dvorce koji su odbijali pasti. Mjesta poput Ostrogona i Šekes-Fehervara izdržali su. Nisu pobijedili Mongole u bici, ali ih se nije moglo brzo zauzeti. A za carstvo izgrađeno na zamahu, kašnjenja su bila bitna. Ti kameni dvorci bili su mali otoci otpora u moru devastacije. Ali poslali su jasan signal. Bela, Avokra, to je odmah razumio. Došao je do mnogo težeg zaključka. Ako se Mađarska obnovila na isti način, umrijeti će na isti način. Ono što je uslijedilo bila je transformacija punih razmjera, toliko radikalna da će kasnije generacije zvati Belu Patvetu drugim osnivačem države. Njegov cilj bio je direktan i praktičan. Mađarska je morala postati mjesto koje Mongoli ne mogu probaviti. Čak i ako ponovno napadnu, oni bi se zagrcnuli na njoj. A prvo oružje u toj strategiji bio je kamen. Nakon Mohija, Bela je shvatio da dvorci nisu samo simboli moći. Bili su logističke utvrde. Štitili su ljude, skladištili hranu i, što je najvažnije, uskraćivali resurse neprijatelju. Stoga je učinio nešto politički rizično. Bela je odustao od kraljevskog monopola na izgradnju utvrda. Umjesto da inzistira da samo kruna može graditi dvorce, aktivno je poticao barune i biskupe da sami grade kamene utvrde. Dodijelio je zemlju. Ponudio je oslobađanja od poreza. Drugim riječima, zamijenio je stupanj centralizirane kontrole za nacionalni opstanak. Uspjelo je. Do 1985. Mađarska je izgledala potpuno drugačije nego 1941. Kraljevstvo je sada imalo gotovo 100 kamenih utvrda s 66 potpuno izgrađenih kamenih dvoraca, većina smještena na brdima, grebenima i strateškim točkama. Umjesto tanke obrambene linije na granicama, Mađarska je razvila duboku unutarnju mrežu uporišta. Čak i ako neprijatelj probije granicu, suočio bi se s dvorcem za dvorcem, svaki opskrbljen i spreman. Bela je razbio stari model gdje su utvrđenja kontrolirala gotovo isključivo kruna. Umjesto toga dopustio je plemićima i crkvenim institucijama da grade i posjeduju privatne kamene dvorce. Umjesto slabljenja kraljevske moći, u praksi je to stvorilo decentraliziranu, ali čvrsto povezanu obrambenu mrežu. Mađarska se više nije oslanjala na jednu kraljevsku vojsku koja stigne na vrijeme. Svaka regija postala je sposobna izdržati sama. Ti dvorci nisu bili samo deblje zidine, brzo nabacane. Do 1285. Mađarske utvrde predstavljale su najsuvremeniju zidariju 13 stoljeća, spajajući lokalno iskustvo sa zapadnoeuropskim i bizantskim tehnikama. Većina je izgrađena koristeći lokalno vađeni vapnenac ili travertin, što je bilo važnije nego što zvuči. Lokalni kamen značio je bržu gradnju i lakše popravke. Zidovi su izgrađeni metodom koja se zove krupno lomljeno kameno zidanje. Nepravilni kameni naslagani u grubim horizontalnim slojevima, vezanim zajedno iznimno debelim vapnenim mortom. A taj mort nije bio samo vapno i voda. Srednjovjekovni graditelji miješali su dodatke poput bjelanjaka ili životinjske krvi, koji su povećavali elastičnost i čvrstoću vezanja. To je bilo važno kada bi kameni projektili udarili u zid. Umjesto da se rasprše, zid je apsorbirao udar. Strukturno, ovi zidovi funkcionirali su ovako.
2 vanjska kamena lica s jezgrom ispunjenom kamenjem i tekućim mortom. Kada bi kameni projektil udario u površinu, vanjski sloj mogao bi se lokalno puknut, ali jezgra je upijala vibraciju, spriječavajući lančani kolaps. Debljina je zapečatila posao. Na Solomonovoj kuli u Visegradu debljina zida dosegla je do 8 metara. 8 metara. To je deblje od mnogih modernih kuća. Protiv mehaničkih opsadnih oružja 13. stoljeća, ti zidovi bili su gotovo imuni, ali sam zidovi ne pobjeđuju opsade. Kule su također bile važne. U ovom razdoblju Mađarska je uglavnom napustila četvrtaste utvrde u korist okruglih ili poligonalnih kula. Okrugle kule eliminirale su mrtve kutove, točno ona mjesta koja napadači vole iskoristiti za potkopavanje zidova ili postavljanje opsadnih strojeva. Također su davale braniteljima vidljivost od 360 kronno. U dvorcu Spiš glavna cilindrična kula mjerila je 22,5 metara, u promjeru sa zidovima debljim gotovo 4 metra, sve usidreno izravno u čvrstu travertinsku stijenu. Čak su i stubišta bila naoružana. Spiralna stubišta gotovo uvijek građena u smjeru kazaljke na satu dok se penjete. To je prisiljavalo napadače, koji tipično drže mačeve u desnoj ruci, da otkriju svoju nezaštićenu stranu dok su branitelji odozgo mogli se osloniti na središnji stup i udarati nadolje punom snagom. To je sitni detalj, ali u bliskoj borbi sitni detalji ubijaju ljude. Do 1985. Mađarski dvorci sve više koristili koncentričnu obranu, više slojeva zidova dizajniranih da uspore, izoliraju i unište napadače u fazama. Najsmrtonosnija karakteristika bio je zvinger. Zvinger je otvoreni hodnik između dva zida. Zvuči bezazleno dok ne budete unutra. Ako napadači probiju vanjski zid, nisu dosegli sigurnost. Ušli su u usku zonu ubijanja, izloženi odozgo i sa strana. Strelice samostrela, kamenje i projektili slijetali su s višeg unutarnjeg zida. Ovaj dizajn neutralizirao je opsadne tornjeve i ljestve. Jednostavno nije bilo dovoljno prostora za učinkovito raspoređivanje velike opreme. U dvorcima poput Čaktornje i Komarnice, zvinger zidovi pratili su prirodne krivulje kamenih brežuljaka, prisiljavajući napadače u uske kolone i izlažući njihov desni bok, stranu bez štita, obrambnoj vatri. Zatim su došla vrata. Mađarski dvorci nisu se oslanjali na jedna vrata. Koristili su barbikane, prednje obrambene strukture koje su ulaze pretvarale u smrtne zamke. Ti prolazi bili su namjerno uski, uvijeni i puni oštrih zaokreta. Niste mogli ubrzati ovan na punu brzinu. Niste mogli manevrirati teškom opremom uopće. Iznad vrata bile su rupe za ubijanje gdje su branitelji bacali ključalu tekućinu, vruću smolu ili kamenje na napadače zaglavljene ispod. I čak i ako bi jedan dio pao, sustav je bio slojevit tako da bi ostali tornjevi i zidovi mogli nastaviti borbu neovisno. Ali ništa od ovoga ne bi bilo važno bez logistike. Utvrda bez zaliha samo je kamen i lijes. Bela Perveceška to je također razumio. Voda je bila prioritet broj 1. Planinski dvorci, poput Spiša i Visegrada, nisu mogli se osloniti na bunare, pa su inženjeri isklesali masivne cisterne izravno u stijenu. Kišnica s krovova kanalizirana je kroz pijesak i šljunčane filtere prije skladištenja. U Spišu jedna pravokutna cisterna sama mogla je opskrbiti cijeli bataljon mjesecima. Hrana je bila sljedeća. Belina doktrina uključivala je rano gomilanje. Pri prvom znaku invazije žito, grah, sol, soljeno meso, sve premješteno iza kamenih zidova. Podrumi dvoraca bili su ventilirani, djelomično podzemni i termalno stabilni. Srednjovjekovni hladnjaci u suštini. Razlika je bila dan i noć. Prije su zalihe hrane bile raspršene i lake za zapljenu. Sada su žito, stoka i zalihe vučene unutar utvrđenih gradova, dok je okolno selo bilo namjerno ispražnjeno. Ovo je bio rat spaljene zemlje na nacionalnoj razini.
Mongolske vojske, koje su se uvelike oslanjale na lokalno pljačkanje kako bi održale desetke tisuća ljudi i konja, iznenada nisu našle ništa za jelo. Mađarska je također uložila u novu obrambenu vatrenu moć. Samostreli, nekada manja prisutnost, postali su središnji. Krajem 13. stoljeća kraljevstvo je čak zapošljavalo oko 1000 profesionalnih mletačkih strijelaca samostrelima, plaćenika obučenih da probiju oklop i poremete konjaničke napade. To je bio kalkulirani odgovor na mongolsku taktiku. Ali Bela nije stao kod zidova. Razumio je da je stara vojna struktura Mađarske propala jednako loše kao i njene utvrde, pa je i to obnovio. Tradicionalni servientes regis i equites castri, manji plemići vezani za kraljevsku službu, reorganizirani su u profesionalni vitešku klasu modeliranu prema zapadnoeuropskim standardima. Nosili su lančane oklope ili pločaste oklope, nosili teška koplja i trenirali za blisku borbu. To je bilo važno jer su mongolski konjanici strijelci bili razorni na daljinu, ali su izbjegavali dugotrajnu borbu prsa u prsa kad god je moguće. Teška konjanica, koja se bori na razbijenom terenu blizu dvoraca i šuma, oduzela je Mongolima najveće prednosti, brzinu i distancu. Bela je također sklopio veze s vojnim redovima poput Viteške bolnice, reda Svetog Ivana, dovodeći stručnost u obuku, disciplinu i oklopno ratovanje. S vremenom se mađarska vojska promijenila iz snage izgrađene za prepade u onu izgrađenu za držanje terena. Do vladavine Ladislava Čveto, transformacija je bila potpuna. Mađarska je postavila mnogo viši udio teških vitezova nego kod Mohija. U kombinaciji s utvrđenim terenom, vatrom samostrela i kontroliranom logistikom, to je stvorilo nešto novo u istočnoj Europi, kraljevstvo dizajnirano posebno da se odupre nomadskom osvajanju. Mongolski kompozitni luk bio je remek dijelo inženjeringa za svoje vrijeme. Bio je dovoljno kratak da se koristi na konju, dovoljno snažan da ubije na daljinu i dovoljno brz da je vješti strijelac mogao ispaliti 6, ponekad čak 8 strelica u vrijeme potrebno neprijatelju da reagira. Na suhom, otvorenom terenu, posebno stepi, bio je razoran. Čitave bitke odlučivane su prije nego što neprijatelj ikad skrati razdaljinu. Ali taj luk imao je slabost o kojoj većina ljudi ne govori. Bio je zalijepljen od slojeva drva, roga i tetiva, spojenih ljepilom životinskog porijekla. To ljepilo radilo je izvrsno u suhim uvjetima. Sada imamo Mađarsku u zimi 1985. Snijeg na tlu, ledena kiša, hladna magla visi u zraku danima. Pod ovim uvjetima, ljepilo u kompozitnim lukovima moglo je početi omekšavati i odvajati se. Proces koji povjesničari nazivaju delaminacijom. Kada se to dogodilo, snaga zatezanja luka naglo je pala, domet se skratio, točnost patila. U ekstremnim slučajevima, luk bi se mogao iskriviti ili potpuno pokvariti. A Mongoli su to znali. Pokušali su zaštititi svoje lukove. Ali kada vodite kampanju tjednima u smrzavajućem mokrom vremenu, možete učiniti samo toliko. Ta prednost na koju su se obično oslanjali počela je tupiti. I tada su Mađari uskočili s nečim brutalno jednostavnim. Samostrel. Na papiru samostrel izgleda inferiorno, puca sporije. Obučeni strijelac može ispaliti nekoliko strelica za svaki pojedini strijelicu koju samostrelaš punjenje. Ali papir ne vodi ratove, uvjeti vode. I 1985. uvjeti su favorizirali samostrel u gotovo svakom pogledu koji je bio bitan. Mađarski samostreli bili su mehanička oružja, čelični ili kompozitni nosači, debele žice, čvrsta drvena postolja. Kiša i snijeg jedva su ih utjecali. Mogli ste ostaviti samostrel na hladnom kamenom zidu cijelu noć, podići ga ujutro i još bi probijao zastrašujućom snagom. A ta snaga je bila bitna. Strijelica samostrela nosila je daleko više kinetičke energije od strelice iz oslabljenog kompozitnog luka. S vrha zida dvorca ta energija prevela se u prodor. Teška strijelica s utvrđenog mađarskog zida razbila bi oklop, prodrla kroz svilu
i razbila kost. Ovdje je tiho propala još jedna poznata mongolska prednost. Mongolski ratnici često su nosili svilene košulje ispod oklopa. Svila je imala neobičnu osobinu. Kada bi strelica prodrla u meso, svila bi se omotavala oko vrha strelice umjesto da se podere, čineći ranu lakšom za liječenje i smanjujući infekciju. Protiv normalnih strelica ovaj trik spasio je živote. Protiv strijelica samostrela to gotovo ništa nije pomoglo. Samostreli nisu zahtijevali elitnu cjeloživotnu obuku. Kompetentan samostrelaš mogao se trenirati mjesecima, ne godinama. To je značilo da Mađarska može postaviti velike brojeve učinkovitih strijelačkih trupa brzo. Sredinom 13. stoljeća Bela Presvetu već je vidio kamo to vodi. Godine 1459. unajmio je 1000 profesionalnih mletačkih samostrelaca kao trajnu nadogradnju hardvera mađarske obrane. Ti ljudi činili su okosnicu garnizonskih snaga. Vodili su izlete, iznenadne nasilne protunapade koji su izbijali iz vrata utvrda. Svaki mađarski dvorac postao je zona ubijanja. Svaki pristupni put bio je pokriven preklapajućom vatrom. I iznenada, Mongoli više nisu lovili vojsku na bojnom polju. Gladovali su ispred kamena. Kasne 1985. Nogaj i Talabuga poveli su masivnu vojsku Zlatne horde ravno u Mađarsku. Njima se ovo vjerojatno činilo poznatim, gotovo rutinskim. 40 godina ranije Subutai je prodrla kroz istu regiju s zastrašujućom učinkovitošću. Isti klanaci, iste ravnice, ista meta. Mađarska u mongolskom sjećanju bila je nezavršen posao, lak plijen ponovno posjećen. Ali Mađarska 1985 nije bila Mađarska 1941. I ta razlika koštala bi Mongole desetke tisuća života prije nego što je glavna bitka uopće počela. Talabugino sjeverno krilo guralo je u Karpatske planine dok se zima stezala. Uski planinskih klanaca zatrpani snijegom, vagoni za opskrbu mučili se, konji klizali, ljudi smrzavali noću. Mongoli su očekivali sela napunjena žitom i stokom baš kao desetljećima ranije. Umjesto toga našli su prazninu. Spaljene domove, napuštena naselja, kamene dvorce zapečaćene iza debelih zidova. Ovo nije bilo slučajno. Mađarska je naučila. Kada su Mongoli stigli, nije bilo ničega za pljačkanje. I tada se pojavio pravi neprijatelj. Gladovanje. Prema izvorima poput Galicijsko-Volinskog ljetopisa, Talabugina vojska krvarila je. Desetke tisuća umrle bez ikada viđeti pravo bojište. Konji su se srušili prvi. A kada su konji umrli, mongolske vojske raspale su se. Konjanica bez konja nije konjanica uopće. Očajan, Talabuga pokušao je zauzeti utvrde poput Riječa. Ali ovdje opet stvarnost udarila je jako. Mongoli nisu donijeli tešku opsadnu opremu, bez velikih katapulta ili dugotrajnih opsadnih vlakova. Što je gore, mnogi vojnici već su bili previše slabi da se bore dugo sati, a onda je došao trenutak koji više nisu mogli izbjeći. U brdima zapadne Transilvanije, Talabugina iscrpljena snaga konačno naišla na kraljevsku vojsku kralja Ladislava IV. Mađarske. Ovo nije bila otvorena ravnica, omiljeni mongolski teren. To je bio razbijen teren, brda, šume, neravne padine. Mađarska teška konjanica jahala je u bitku noseći lančane oklope i pločaste oklope. Mongolske strelice, već oslabljene hladnoćom i vlagom, jednostavno su odbijale. Ono što je nekoć bila smrtonosna kiša smrti, sada je izgledalo neučinkovito. Po prvi put, mongolska vatarna moć nije uspjela zaustaviti napad. Zatim su uskočili samostrelci. Mađarske strijelice samostrela probijale su slabo oklopljene mongolske jahače s udaljenosti, probijajući rupe u njihovim formacijama. To su bili namjerni udari za probijanje oklopa. Svaka salva širila je praznine. Svaka praznina činila je koordinaciju težom. Brda su spriječila Mongole da rade ono što su radili najbolje, široke bočne manevre i okruženja. Nema prostora za jahanje oko neprijatelja ili prostora za rastezanje formacija. Prisileni u blisku borbu,
Nomadski ratnici iznenada su se našli boriti se po mađarskim uvjetima. Nije dugo trajalo. Poraz bio je tako težak da je Talabuga naredio trenutno povlačenje. Ali ni to nije bio kraj. Dok su se potučeni ostaci povlačili, nemilosrdno ih lovili sekelji, granični ratnici, majstori zasjede i gerilskih taktika. Do vremena kada je Talabugina vojska zateturala natrag prema Voliniji, jedva je još ličila na vojsku. Kroničari kažu da su preživjeli bili primorani hodati, jer su konji pojeni na putu. Taj detalj sam vam govori sve. Bio je to potpuni kolaps kampanje. Po prvi put Mongoli su naučili tešku lekciju. Europa se prilagodila i stari priručnik više nije radio. Jedna od najvećih promjena nakon 1241. bila je filozofska. Mađarska je prestala razmišljati u terminima hitnog odgovora i prešla na prevenciju. Ako poredite dvije invazije jedna pored druge, kontrast je brutalan. 1241. Mongolske snage bile su ujedinjene pod Subutajem, vjerojatno jednim od najvećih zapovjednika u povijesti. Koordinacija je bila čvrsta, naredbe jasne. Mađarska je u međuvremenu imala uglavnom drvene utvrde, ograničene rezerve i slabo opremljenu laku konjanicu. Rezultat? Mađarska je bila devastirana. Kralj je pobjegao. Cijele regije izbrisane. Sada skočite na 1285. Mongolsko zapovjedništvo bilo je podijeljeno između Nogaja i Talabuge, koji nisu dobro surađivali i ponekad otvoreno sukobljavali. Mađarska je nasuprot tome imala otvrdnutu infrastrukturu. Desetke kamenih dvoraca, profesionalne trupe, teški vitezovi i te jedinice samostrelaca. Vrijeme je postalo neprijateljsko. Snijeg, vlaga, hladnoća. I to je izravno smanjilo mongolsku borbenu učinkovitost. Ishod se potpuno okrenuo. Mongolski poraz označio je kraj onoga što su mnogi suvremenici vidjeli kao egzistencijalnu prijetnju središnjoj Europi. Mađarska je prestala biti žrtva i postala nešto sasvim drugo. Granični štit, kasnije zapamćen kao predziđe kršćanstva. Ali bilo je kompromisa. Ti dvorci osnažili su plemiće koji su ih posjedovali. S vremenom su se pojavili moćni baruni, ponekad dovoljno jaki da izazovu kraljevski autoritet. Unutarnja nestabilnost uslijedila u kasnijim stoljećima. Ipak ti isti dvorci nastavili su blokirati osmansku ekspanziju generacijama. I možda najvažnija promjena od svih bila je psihološka. Desetljećima nakon Mohija i Legnice, Europa je živjela u sjeni, uvjerenju da su Mongoli nezaustavljivi. Ta legenda umrla je 1985. Mađarska je dokazala da s pravom mješavinom arhitekture, pripreme, tehnologije i terena, čak i najstrašnija vojska na zemlji može biti slomljena. Prije nego odete, volio bih čuti vaše misli. Ostavite komentar, ispravite moje ideje ili dodajte ono što znate. Ako vam je ovakva povijest utemeljena na dokazima po volji, pretplatite se. Hvala na gledanju i vidimo se sutra u sljedećem videu.